chapter 3, chapters 13, text number 31. Sadam Shraya Dritiya Mahimnimagnam Sautita Samruches Rasaya Tatrapi Daityam Kadaya Patantam Sunapa Sandipita Tivramanyu. Please, who will translate me? Please speak English, translate, like read in English. Да. О Словении. You can read anything in English. This is it. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Shrimati Bhakti Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Srinivai Prashechari Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Hare Krishna Hare Rama, Rama Rama. Dear devotees, when I come to this beautiful Slovenian temple, Hare Krishna temple, I'm very much surprised because I come like in my home. See, this is deities who are entire in my community. It's look same. You see? It's so only opposite to stay. It's look completely same like your deities. And this is Panchatattva, which worship in my community. And also Panchatattva, you see? So nice. Same deities. Okay. That's like just because this was. Она потом думала, Зло долго и размышляла, можешь покладаться. легко обожуешь божество. Само поставить другаче. Да было обратно. Как у вас это склонение. Да, таков имате ви божанство, не? Поставljeno to je obožavanje Бога. To je bilo njeno мнение. Torej, sam je obljubila, da bom to naredil, na to je ta mojster naredil za me. Точно tako božanstvo. To je bila prva kopija. In jih vidite na oltarju leta 96. In na to je bilo veliko bhakt, ki so želeli isto božanstvo dobiti oziroma enaka, in potem smo spet morali pripričati to Mataji, da bi dovolila, da se naredi še ena kopija. In na koncu koncev se je seveda strinjala s tem in zato so nastale božanstva v take obliki, kot jih imate zdaj. Ne vem, kako je pri vas božanstvo, ampak imajo celo linije na rokah. Imajo črte na rokah, linije, imajo lase, a imate tudi vi to? Ja? Torej zelo podrobno, zelo detalizirano. Res je zelo čudovita izkušnja, ko sem videl vaše božanstvo na oltarju. Torej danes je dan pojavitve Varahadeva. Kot veste, Varahadev se je pojavil iz nosnice Brahmadeve. Brahma je videl, da planete so šli pod vodo. Ker Hiranjakša je naredil tako, da
Насколько я помню, там он взял все золото с Je земли, vzel потом vse его zlato погрузил iz zemlje in zato v je okean, zemlja считал, что Шла она под бесполезна воду. просто. oceana, Azovskega oceana. Брахма пока думал об In этом, medtem из ko je его Brahma ноздрей razmišljal o tem, iz njegove nosnice, что-то вылетело. nekaj prišlo ven. Обычно, ну, когда читали, Ponavadi, да, ko что-то pišemo, вылетает из nekaj нас. pride iz naših nosnic, Но Брахма не читал, он ampak просто Brahma ni kihal, думал. je samo razmišljal. И это что-то, которое вылетело, он даже не заметил, он так To сильно был nekaj, погружен в свою kar мысль. je prišlo ven iz njegove Потом nosnice, это tega маленькое sploh ni существо opazil, ker je bil tako начало poglobljeno. увеличиваться в небе, In je tam samo nekaj se je pojavilo, začelo rasti in в араку. In končno je dobilo obliko vara. Это был очень красивый, то есть это необычная свинюшка была, очень To ni красивая. bila navadna, У ni неё bil navaden pujsek. у неё волосы, Je bil каждый zelo lep, волосик на её теле вибрировал vsak, ведические гимны. vsaka dlakca na telesu tega Marija se je vibrirala z vedskimi himni. Глаза напоминали лепестки лотоса. Njegove oči so bili kot lotosove. И когда все мудрецы удивились, что они увидели перед Vse собой modrice so какое-то bili zelo новое presenečene, ko so существо, videli to вселенное. čudno, čudovito, nenavadno bitje. В этот момент Варахадев In v tem издал trenutku очень такой je сильный Varaha рев. del dal od sebe en tak zelo Все močan glasen мудрецы zvok. и Брахма все In впали в so, экстаз. in so vse modrici in svetniki so začutili Когда ekstazo, ko so прослышали slišali у ta нас zvok. хрюкает, мы в экстаз Ko pri nas впали. pujsi se oglašajo, nekako ne čutimo ekstaza, ne da? Это была необычная Ampak, произошка. ampak ta mrejasec je bil poseben, Это был сам Господь. je bil sam Gospod. Это Господь, он очень юморной вообще. Naš Gospod ima kar v redu Его občutek za он humor, вообще njegov не humor имеет никаких границ. nima nobenih Кто бы meja. мог подумать, что Kdo он bi si будет lahko таким pomislil, Богом? da bo Gospod Bog sprejel tako obliko? Но как бы Господь должен был идти в воду, вниз в самый океан. Ampak ker je bila naloga Gospoda v tej situaciji, da gre na dno oceana, je rabil posebno obliko in zato je sprejel tako specifično obliko, zato da reši iz globin oceana planet Zemlja. Когда он вытащил землю, Ko je rešil Zemljo, в этот момент его тело je резко njegovo поменялось в telo цвет. spremenilo svojo barvo kar naenkrat. Оно стало цветом земли. Je sprejelo Земля, barvo это zemlje. планета голубовата, Naša Zemlja такая, je rahlo modra, белая. svetlo modra, z belo. Такого же цвета стало In iste его barve тело. je postalo tudi telo То есть это этим он Gospoda показал Varahe. свою глубочайшую In любовь tako je pokazal, izrazil svojo globoko ljubezen к матери земле. do Matere Zemlje. И в этот момент In v tem мать земля trenutku стала Mati его Zemlja супругой. je postala njegova supruga. Потом он ее положил аккуратно На то её воды океана. Zelo nežno namestil na vode oceana, vrnil И, na njeno mesto. и дальше уничтожил In na to uničil Хираньякшу, Hiranjakšo, чей день ухода мы сегодня отмечаем. Torej, danes praznujemo ne samo dan pojavitve Varahadem, temveč tudi dan smrti Hiranjakše. Но этот момент истинный настал. Torej, to je bil trenutek resnice. Все полубоги были очень счастливы. Vse polbogovi so bili zelo srečni. И мы изучаем эти истории на Torej, самом priučujemo деле te zgodbe Господа, o pojavitvi Gospoda, для того, чтобы память о zato da Господе bi укреплялась в нашем сердце. na spomin na Gospoda je postal močnejši v našem srcu. Шримад Бхагаватам говорится, В Шримад Бхагаватам там, je rečeno, Бхагавато яйтам прето нараса ето там критам бхакья дукхармат вимучите. Кто-то утром и вечером taki внимательно и с преданностью zjutraj in zvečer, pozorno in z vdanostjo повторяет повествование ponavlja о таинственном явлении Господа, zgodbe o pojavitvi Gospoda, избавляется от всех страданий. postane svoboden vsega trpljenja. Дело в том, что страдания возникают в результате Stvar je v tem, преодоления da trpljenje se pojavi
нас есть в области сердца Zaradi določenega razloga imamo который называется nekje blizu судьба. srca, imamo eno pojavo, ki je naša usoda, ki izgleda kot en tak Внутри balonček шарика majhen. находится In od душа. znotraj tega balončka je duša. Когда из этого шарика Ko iz выходят такие tega balončka pridejo ven песчинки судьбы, majhne peščinke внутрь usode, ko pridejo noter, кармавасаны, в это karmavasana, время эти v песчинки tem могут času te majhne состояние peščince времени pod происходит. vplivom, Песчинки могут to se dogaja pod vplivom časa. связаны с плохой судьбой. In te peščinke so lahko povezane s slabo usodo. В результате все In rezultat пространство tega je to, da внутри вот этого cel образования, prostor od znotraj внутри tega balončka душа начинает видеть se этот spremeni in мир duša очень začne, мрачный, postane прекрасный. temno in duša začne Все videti эти ves ta отношения, svet которые меняются с kot окружающим zelo миром. slab, temen. Vsi Вот odnose эти duše песчинки s temi, ki so судьбы, zraven, se они spremenijo in te издают звук. peščinke usode imajo določen И zvok. этот звук, он нам не слышен. In ta zvok, Но как только ne, они звучат, ne slišimo мы tega начинаем zvoka помнить mi, о себе. ampak takoj, ko Чем začnejo тяжелее zveneti, судьба, тем больше мы думаем о se себе. začnemo Нам razmišljati кажется, o спать sebi. ночью этой памяти. Čim je Если naša судьба usoda очень težja, тяжелая, человек даже tem заснуть не več может. razmišljamo o sebi. Постоянно Včasih celo думает, spati ne думает о moremo, себе. celo noč ležimo in samo mislimo Память о nase. себе является силой, In которая, tole spominjanje nase, ko razmišljamo o sebi, которая заставляет je нас prav to страдать. moč, ki nas prisili, da trpimo. То есть звук Torej вырабатывает zvok, память, ja, продуцирует память, zvok provocira spomine приковывает нашу память. in našo pozornost pritegne in zelo močno pripne. Zvok, no, to je to, o čemer govorim, zvok. Звук вызывает боль. Torej zvok lahko povzroči bolečino. Звук в сердце, который он гораздо больнее, In чем ta этот zvok, звук. ki ga imamo v srcu, je zelo močnejši od tega, ki smo ga slišali zdaj. Который в сердце мы чувствуем. Zvok, ki ga čutimo v srcu. На русском языке есть V такая, ruščini je старинная песня, ena taka pesem zelo stara. как жажду средь мрачных равнин, Tako se želim sred temnih ravnin измену забыть и любовь. pozabiti, kako sem bil zavržen in prevaran, in pozabiti ljubezen, ampak spomin je moj zloben vladar, Все будет минувшее вновь. ki zbuja to, kar je že minilo znova in znova. Память будет все время. Spomin Ты жаждешь skozi забыть, zbuja хочешь nekaj. помнить Nočeš si это, tega думать, spomniti, а hočeš всё. pozabiti, Память будет, ampak будет. spomini znova in znova obujajo te občutke, ki Ты si jih imel. вспоминаешь всё Se это. spominjaš znova in znova, spet in spet. Nekaj, kar hočeš pozabiti, je težko živeti. Удивительно знать, что из этой Je истории zelo всей есть выход. zanimivo vedeti, da iz vse te zgodbe, iz tega začaranega Человек kroga, должен obstaja izhod. Možnost izhoda. с любовью вспомнить. Človek se mora z ljubeznijo spomniti na nekaj, kar je povezano z Bogom. Любовь и сила — это Ljubezen вещи, любовь и сила — in это moč вещи, которые sta dve сильно stvari, приковывают память. ki pritegnejo spomine. Допустим, сейчас сильный звук. Recimo, zdaj je bil močan Возник zvok страх у всех. in vsi so pogledali tja takoj. Посмотрели туда. Vsi so takoj gledali v eno smer. Так же действует Na isti любовь, način когда deluje человек tudi ljubezen. не может забыть. Ko ima človek nekoga rad, ga ne mora pozabiti, skozi se spomniti tega človeka čez dan, čez noč. Но при этом судьба лучше не становится. Ampak to ne pripomaga k temu, da bi bila naša usoda kaj boljša. Вся память Ker vse te о spomini любви к людям, o она ljubezni do ljudi усиливает влияние samo судьбы на нас. pripomagajo k temu, da bi bil vpliv usode na nas močnejši. Однако, если человек полюбил святого человека Ampak или če- другие повествования, Če ima človek rad nekega svetnika ali таинственном pripovedi явлении o Господа, mistični povedvitvi Gospoda, тогда та же самая v память, tem primeru ta которая была, isti spomin, ta isti vladar, spomin, ki je prebujal trpljenje, она приковывается kar naenkrat je ta spomin к трансцендентной силе Господа, skoncentriran na transcendentni moči Gospoda, которая разрушает все страдания ki uniči vso trpljenje и приводит человека к полному in счастью. človeka pripelje k popolni sreči, Это описано в Шикшаштре, kar je opisano v svetih spisih. Šečitanja Mahaprabhu pravi, Sveto ime očiščuje, očisti srce od umazanije, ki se je nabralo na srcu
ki se je nabirala na srcu dolge in dolge leta. Как раз это карма васана очищает Prav, сердце. prav, to so prav karma vasane, ki jih sveto ime sčisti srca. И Гаудия Вайшнавы считают, что Гаудия даже не только Вайшнави те песчинки, которые вышли so в mnenja, пространство судьбы, da ne а samo те, peščinke, которые ki еще не so вышли в noter v рай, usodi, že noter v tem balončku, tudi tisti, влиянием ki памяти še о Боге. morajo priti v prihodnosti, tudi te zgorijo pod vplivom stika Но z Bogom. удивительно знать, что эта память о In Боге je — zelo это zanimivo, непростая da вещь. ta fenomen spominjanja Для na этого Boga надо ni иметь nekaj любовь. enostavnega. Zato, da se Чтобы spomniš так na Boga, сильно ga moraš imeti приковаться rad. Zato, da si lahko tako močno к Богу, navezan na чтобы Boga, оторваться от da себя, bi lahko odtrgal tole usodo od sebe, нужно oziroma da bi реально odtrgal svojo соприкоснуться с pozornost тем, od sebe in jo preusmeril na Boga. кто Se moraš srečati z сильно nekom, привязан к ki je Господу. močno navezan na Boga. Это свойство памяти Ta lastnost spomina в Боге разрушать страдания bo, много раз упоминается в Шримад oziroma Бхагаватам. ta sposobnost spomina, da uniči Царица trpljenje, Кунти, когда je встретила večkrat Кришну, omenjena v Šrimad Bhagavatam. она ему сказала Recimo такие слова: Kunti, ko je srečala gospoda Krišna, je rekla: Шиванти, Гахинти, Григнанти, Абиджнанши, Смаранти, Наманти, Тарихи, Панчана, Эва, Пашеньки, Ачерина, Тавах, Бава, Праваха, Парна, Падам, Джарм. О Кришна, O Krišna, те, кто постоянно слушает и повторяет ti, ki vedno poslušajo in рассказы ponavljajo трансцендентных деяний, zgodbo o tvojih transcendentnih pojavitvah in aktivnostih, ki pojejo slave испытывает наслаждение, когда tebi это делают другие, in se počutijo srečni, ko drugi to počnejo, несомненно созерцают твои лотосные стопы, nedvomno vidijo tvoje lotosove stopala v teh trenutkih. одни способны Tvoje stopala, ki so edina, ki so zmožna uničiti круговорот рождения и смерти. samsaro, krog Ну, то есть rojevanja in smrti. мы, когда слушаем рассказы о Torej, ko явлении poslušamo Господа, pripovedi в этот o момент Gospodu, мы созерцаем, неосознанно созерцаем v лотосные tem стопы trenutku Кришны. smo v stiku z stopali Gospoda Krišne, brez da bi se tega В zavedali. это время наша судьба, она Да. растворяется в этой любви к In v Кришне. tem trenutku se naša usoda stopi v tej ljubezni do Krišne. Но здесь есть одна проблема. Ampak tukaj je en problem. Это не у всех происходит. Se to ne zgodi čisto s vsakim. Шримад Бхагаватам говорится, что Шурушо Шардана Сява Судева Катаручи Сяма Хацева Прабхуни Киртеншева. Но дважды рожденные мудрецы служить преданным O dvakrat rojene svetniki, полностью свободным от всех пороков великое благо. ki ste svobodni vsakega greha in nesete samo večno dobrobit. Благодаря этому служению Zaradi tega služenja человек обретает dobi способность človek možnost, правильно sposobnost слушать, pravilno поставить poslušati sporočilo Vasudeve. правильно слушать, Pravilno означает, poslušati pomeni, что его память da приковывается к da Кришне, spomin takega отрывается от človeka себя. postane usmerjena na Krišno in ni več usmerjena na se. Что такое намапарада? Recimo, kaj pomeni nama parada? Намапарада — это Nama когда parada мы повторяем Харе je, Кришна ko ponavljamo Hare и Krišna помним in spomnimo о se себе. samo na se. Ну, примерно так. Približno tako. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Hare Krishna, koliko je že ura? Hare Rama, Rama, Rama. Ajoj. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Pa zakaj je to rekel? Krishna, Krishna, Hare Hare. Харе Харе. Харе Рама, Харе Pa jaz Рама. mu bom povedal Hare Rama, Rama, Hare Hare. Человек повторяет Torej, Харе človek Кришна, ponavlja сам Hare что-то Krishna, там sam pa z думает. nekom debatira in Называется намапарада. nekaj razmišljamo. И Temu причина, se reče nama почему parada. In нам zakaj не доходит до nama сердца, ne до pride души, do srca, do duše, заключается в том, что И память то- о себе сильнее, чем память. da nas se spomnimo bistveno bolj kot na Boga. Только любовь может приковать память, Samo ljubezen оторвать от lahko себя pomaga, da odtrgamo ta spomin od sebe перевести на Бога, на Господа. in preusmerimo na Boga. И эта любовь, она In ta ljubezen приходит через pride сердце preko чистого srca преданного. čistega bakta. Потому что существует такой феномен. Ker obstaja tak fenomen.
Кого ты любишь, таким ты и становишься. Če nekoga imaš rad, postaneš temu, Другими tej osebi словами, podoben. судьба Drugače человека rečeno, меняется под влиянием любви. usoda človeka se spreminja pod vplivom ljubezni. Если человек любит чистого Če ima преданного, človek rad čistega bakta, то память о Боге bo немедленно spomin na входит в его Boga сердце. nemudoma prišel v njegovo srce. И он становится способным по-другому Tak človek слушать. postane zmožen tega, da posluša drugače. Как только он слушает Бхагаватам, In takoj, ko začne poslušati in ko posluša Bhagavatam ali sveto ime, или слушает о том, как преданно это делать, ali posluša o tem, kako bakte poslušajo in mantrajo, он очень сильно приковывается zelo močno postane skoncentriran к памяти о Боге. na Забывает про Bogu. себя. Pozabi na se in spomni se samo na Boga. То же самое происходит, если Isto человек velja с любовью tudi, служит преданным. če človek služi bakte z ljubeznijo. Если он любит вайшнавов, Če ima rad служит, vajšnave, jih služi z ljubeznijo. забывает про себя. Pozabi na se v tem trenutku. Что же происходит в это время? Kaj se zgodi v tem trenutku v srcu? Об этом говорится в Шримад O tem nam pove Šrimad Bhagavatam. Шриматам Сваката Кришна Пунья Шраван Киртана Хриданта Стохи Абадрани Видунуки Сукрицатам. Шри Кришна, личность Бога, Šri Krišna, božanska osebnost, начинает действовать вместо začne Параматмы, delovati na mesto paramatme v našem srcu. который живет в сердце каждого. V srcu, ki živi v srcu vsakega živega bitja. И очищает In сердце преданного. pripomaga k temu, da se srce prečisti in se znebi te usmerjenosti k materialnim užitkom. Когда у преданного это происходит, Ko se to začne когда у dogajati преданного v srcu bakte, развивается ko začne bakte потребность razvijati слушать potrebnost temu, da послание, bi poslušal sporočilo Gospoda, которое добродетельно само по себе, sporočilo, ki je blagodejno, если его правильно слушать. če ga poslušajo in ponavljajo pravilno. Ведь упоминается еще раз, что Še если enkrat, правильно слушать, če pravilno poslušaš, правильно слушать potem deluje, означает potem je učinek. сильной Pravilno привязанностью, poslušati pomeni z močno navezanostjo, z močno ljubeznijo, память прикована. da je spomin res Эту память usmerjen na приковать Boga Кришне может in только usmeriti милость духовного учителя. spomin, koncentracijo na Boga Поэтому je, мы всегда je možno повторяем, samo po milosti только по guruja. милости Zato духовного vedno rečemo, учителя samo po milosti можете duhovnega пересечь učitelja океан материального lahko существования, обрести preplavamo милость tale Кришны. ocean materialnega življenja in pridemo do Krišnove milosti. Так в нашем сердце Tako v našem srcu насильно судьба заставляет naša usoda kar močno priseljuje nas, da bi mislili samo nas, da bi samo sebe se spomnili, da bi razmišljali o svojih užitkih. In ta moč je tako velika, da jo človek ne more premagati sam. Samo ljubezen do duhovnega učitelja приковать сердце человека. je lahko tako močna, da našo pozornost usmeri k ljubezni do Boga. Если вдаваться в подробности, Torej, то če здесь написано, bomo что govorili сам Кришна, bolj podrobno, lahko povemo, da to naredi sam Krišna. наши мысли Krišna vzame naše misli и отворачивает их in jih стремление к obrne материальному наслаждению. stran od materialnih užitkov. Torej, vedno hočemo samo nase misliti. Ko imamo prosti čas, vedno nase mislimo, tako pač smo narejeni. Но Господь Ampak разворачивает Gospod эту память. obrne У tole человека само koncentracijo собой возникает желание in помнить не človek о dobi себе, naravno a Krišni, željo, da bi mislil na Krišnjo, na bakte, na duhovnega učitelja, ne nase. Так Кришна делает это по милости. To naredi Krišna, to je njegova Прямо в milost. сердце берет, Prav разворачивает od память. znotraj srca spremeni to usmerjenost. Сразу жизнь становится совсем другой. In življenje se takoj spremeni. Шримад Бхагаватам Tudi o написано, tem что человек обретает piše полное Šrimad счастье. Bhagavatam, da postane človek popolnoma srečen, Он становится postane самодостаточным. samozadosten. Нашел жити на канчики. Шримад Бхагаватам V Šrimad говорится, Bhagavatam je rečeno, Видям те, придая грантиш чети, самосамшая, кшети, частя кармани дришта, еват манишвари. Так разрубается узел tako сердца. se prireže tale
preseka tale voz v srcu разрушаются in na tak все način сомнения. so uničeni vse dvomi. Цепь кармической деятельности обрывается, Veriga karmične aktivnosti je и uničena человек чувствует, in človek что он čuti, является da je господином своей судьбы. gospodar svoje usode, Не судьба da ni является več sužen, господином мира, ni več а он usoda является господином. gospodar, temveč se on odloča. Душа является господином. Duša je vladar. Душа способна Duša je побеждать все možna, препятствия. zmožna tega, da zmaga, da vse ovire Дорогие premaga. преданные, Drage bakte, пытайтесь понять, poskusite что razumeti, если мы da правильно воспеваем če святые, pravilno mantramo, страдания покидают сердце. ne bo nobenega trpljenja v našem srcu. Не надо идти к психологу и астрологу. Ni treba iti niti k psihologu, niti k astrologu. В сердце становится хорошо. V srcu čutimo srečo. Nam А je если dobro. мы идем к психологу и Če pa gremo k астрологу, psihologu in и astrologu, консультируемся с ними, как imamo дальше, konsultacijo, kako naj živim повторяешь naprej, 16 кругов, mantram 16 krogov, то тогда нужно задуматься над тем, Потом- как повторять. je vprašanje, kako mantramo 16 krogov. Есть такое Če понятие rabimo удипаны. psihologa. Удипана – это то, что переводит память от себя. на Poznamo Господа. pojem udipan. Udipan Самый je to, сильный kar, удипана а, является голос духовного учителя. kar nas šo pozornost usmeri na Boga, kar nas spomni na Boga. Najbolj pomemben udipan je glas duhovnega Только učitelja. совместное воспевание в Кали-югу способно Rečeno je, da samo skupno mantranje, ko bakte skupaj mantrajo v совместно Kali Jugu, samo to v Kali Jugu совместно воспевание. lahko Должны ima učinek. начинать повторять V Kali Кали-югу Jugu сначала moramo, со своим духовным учителем, moramo najprej чтобы mantrati научиться svojim duhovnim от него učiteljem, da bi od этой njega se naučili, kako se lahko spomnimo памяти, Krišne. как он повторяет. Moramo služiti njega, poskušati mantre tako, kot on mantra. Как учили детей в Гурукуле, Tako so в ведической v культуре, vedski kulturi učili otroke v Gurukuli. всё за Najprej so духовным vse учителем. ponavljali za duhovnim učiteljem. А потом уже они Na to, дополнили огонь, Ko- и сами уже повторяли. ko je spominjanje na Boga postalo naravno za njih, potem so lahko mantrali sami. Če mantrate veliko let in še zmeraj ne morete preusmeriti svojo pozornost iz sebe na Krišno, potem morate mantrati z gurujem, ker drugače mineva vaš čas zastonj. Сами повествования о Zgodbe явлении Господа, o они pojavitvi очень прекрасны. Gospoda so čudovite. В нашей культуре, V naši kulturi я потому что соприкасаюсь с разными духовными sem, традициями, sem v stiku z različnimi duhovnimi tradicijami, imam veliko prijateljev, ki so musulmani, по krščani. роду своей деятельности. Zato, ker delam to, kar delam, imam take Но у них stike. нет знания Ampak о oni том, nimajo как znanja o прекрасен tem, Господь. kako je Gospod čudovit, kako je Поэтому они prekrasen. могут о нем помнить. Zato ne morejo se na njega spomniti tako, kot lahko mi, ker je spomin lahko pritegnen samo z ljubeznijo. Брахма не только помнит о Варахадеве. Brahma se spominja na Varahadeva, ampak ne samo to. Замечательное произведение Брахма Imamo Самхита, čudovito Brahma Samhito, в котором говорится: ki nam govori, Имамджана Чарита Бхакти Вилучамена Сантаса Дайва Хритаеша Вилукай Ямшама Сундара Мачити Гунасварупам Говинда Мади Пурушантама. Я поклоняюсь Говинде, se sklanjam pred Govindo, obožujem Govindo, изначальному Господу, Gospodom, который есть Шамасундара, сам ki je Кришна, Shama Sundara, sam Krišna, обладающий бесчисленными ki непостижимыми ima качествами. neskončne čudovite lastnosti, Чистые преданные, čiste bakte, чьи глаза умещены бальзамом любви, čigave oči so глубине Pobarvane своего z сердца всегда ljubeznijo. созерцают v globinah svojega srca прекрасного ima Господа. vedno daršen tega čudovitega Gospoda. Брахма говорит, что есть такие Brahma люди, reče, da so которые ljudje, называют чистые преданные. ki se jim reče čiste bakte. Чем они отличаются? Kako vemo, da so to čiste bakte? Kaj je njihova lastnost ključna? To, da v svojem srcu vedno obožujejo Krišno, vedno ga vidijo. Ampak včasih vidijo čudovit to obliko Varahadeve, ne Shama Sundara Krišne ali drugih avatar Krišne. В основном Кришна, Čeprav večinoma kar Krišne. потому что очень трудно
переключаться от ker je Кришны zelo на težko другие образы. preklopiti svojo pozornost od Krišne na kakršnokoli drugo Читал, obliko. как сам цукал побрикшала, сам виклиш, что рабила випала, я там вачни сагас красота. Сандра Фансель Ямана. Говинда Мати Пурушанта Махам Баджани. Я поклоняюсь Говинде, Se sklanjam pred Govindo, изначальному Господу, Gospodom, родителю всех живых существ, ki je prednik vseh živih bitij, который пасет корову, ki pase krave, исполняющий любые желания. krave, ki lahko izpolnijo katerokoli željo. В обители, сделанные из духовных самоцветов, Tam, kjer je vse narejeno iz dragih, dragocenih kamni, окруженными деревьями желаний, kjer rastejo drevesa želja. ему служит с великой любовью и преданностью. Tam ga z zvestobo Сотни тысяч лакшми и гопи. in ljubeznijo služijo tisoče in tisoče lakšmi v obliki gopi. A si lahko predstavite, kako izgleda Если вас ta duhovni svet? Kako lahko širimo zavest Krišne, še posebej v Evropi tle, zdaj? Drage bakte, poskušajte razumeti. Vsi ljudje strašansko trpijo v tem materialnem svetu. особенно те, которые не соприкасаются. Še posebej te, ki niso v stiku z Bogom. Кто такой персоналист? Kdo je personalist? Персоналист – это тот, кто Personalist je nekdo, способен чувствовать ki je боль другого zmožen человека. tega, da čuti bolečino drugega človeka. Если преданный способен чувствовать боль другого человека, Če je bakta zmožen tega, da čuti bolečino он drugega, будет общаться с этим человеком, bo se obnašal do tega človeka na tak način, чтобы тот da понял. bi ta človek razumel. Мы можем говорить с человеком сразу Torej о lahko духовной govorimo s жизни, človekom takoj o duhovnem življenju, если он способен это понять. če je on zmožen tega, da to razume. А если он не способен понять, Če pa тогда ni zmožen, сострадание potem означает je prav milost, постепенно prijaznost, je to, kar nam dovoli, da ga počasi, postopoma dvignemo, njegovo zavest dvignemo do tega, da bi postal zmožen razumeti, da obstaja Bog. косвенной проповедью. Včasih bakte temu rečejo nedirektni preaching, На torej самом деле, bridge в этой preaching. проповеди нет ничего косвенного. V resnici pa ni tle nobene nedirektnosti v takem pridiganju. Če se recimo otrok uči v prvem razredu, na to v drugem razredu, na to v 10., na to gre na faks. A je to bilo prej nedirektno učenje pred faksom? Ne, zelo direktno. Človek zato, da bi razumel o Bogu, znanstvenost najprej mora razumeti tudi kaj drugega. To je zelo direktno pridiganje. Glede na statistiko, ki jo imamo, cirka leto pa poslušajo ljudje predavanja, pol pa postanejo bakte. In če govoriš o Bogu z njimi, ni treba nekaj takega naokoli hoditi. Je treba povedati, zakaj trpijo ljudje. Ampak seveda mora to iti postopoma. Najprej mora razumeti, kaj pomeni življenje v vrlini, kaj je morala. Potem lahko razumejo, kaj je vir te vrline. Morajo razumeti, da so svetniki in ne moramo, se pravičujem, da obstajajo različni ljudje in nekaterim ne moramo tako začeti pridigati zavest Krišne, ker so različni ljudje, so krščani, so musulmani, so lahko zelo iskreni ljudje in ne morajo sprejeti prav zavest Krišne, zato poučujemo zavest Boga. Poučujemo o tem, da Bog obstaja. In ko krščani poslušajo predavanje od Bhakt, krščani začnejo slediti vse 4 principe, začnejo spoštovati Bhakte, začnejo študirati Šrimad Bhagavatam, ampak ostanejo zvesti krščanstvu. Tudi take ljudje so. In to je čudovito. Ker Haridas Thakur je rekel, da ne smemo spreminjati vero človeka. Mu moramo pomagati, da bi sledil svojo vero pravilno. Približno tako mora izgledati ta naš
naše pridiganje. In to imajo ljudje zelo radi. Moje predavanje poslušajo po naši statistiki cirka 1 milijon ljudi. Ljudje rabijo to znanje. Marsikdo postane res iskreno veren. Ljudje pogosto mislijo, da sodoben človek ne rabi tega znanja in vero. V resnici pa so zelo nagnjeni temu. Mi ne rabimo te ljudje, naš odnos je napačen, ampak če vendarle ugotovimo, da jih rabimo, da jih hočemo rešiti, potem bomo pridigali na tak način, da bo se zavest Krišne privlačna za njih. In zato moramo postati personalisti, moramo znati začutiti bolečino človeka. Le potem bo zmožen slišati, kaj govorimo. Ker če ljudje tako trpijo, da če vidijo nekoga, ki je zmožen vsaj majčkeno razumeti njihovo trpljenje, so pripravljeni odpreti svoje srce v celoti. To so moje izkušnje. In jaz ne delam nekih razlik, da kaj je vzhodna kultura, kaj je zahodna kultura. Moje izkušnje so, da recimo na Kitajskem sem imel predavanje. Sem imel predavanje v Uzbekistanu. Sem imel predavanja v Nemčiji in v Sloveniji. Ljudje so vse povsod ljudje, vse povsod so te, ki poslušajo zelo pozorno, ker si želijo tega Gospoda v srcu. Isto v Izraelu. Vse povsod je enako. Imamo en festival Blagost, torej vrlina, in tja pridejo ljudje iz 40 držav. 1000 ljudi. Vsi jejo prasadam, z veseljem jejo. So zelo srečni. Bakte prikazujejo različne drame za njih, pripravljajo programe, pojejo za njih. Jim pripovedujejo, delijo znanje z njimi. Tja pridejo duhovni učitelji in povemo, da to je svetnik, ki je zdaj prišel. Bhaktivedanta Gosvami pride v doti v stilako in mi rečemo, je svetnik, zato je tako oblečen. Se vsi strinjajo, noben nima s tem težav. Pol vsi pridejo, da dobijo nek prasadam od njega. In so to ljudje iz različnih tradicij. Vajšnavi sploh ne pridejo tja. Torej pridejo navadni ljudje. To so moje izkušnje. Če ljudem pravilno pridigaš, bodo v ekstaziji. Vsi hočejo. Mi imamo težavo, da jih nočemo in da jim nočemo pravilno pridigati. Hočemo jim takoj svaru podati. Izvirno obliko. Ampak Prabhupada nikoli tega ni delal, začel je na začetku. Ko so hipi prišli k njemu, sploh ni razlagal, da obstajajo 4 principi. Samo mantral je z njimi, pa se je pogovarjal z njimi o njihovem življenju. Kako naj spremenijo njihovo življenje. Seveda jaz nisem Šrila Prabhupada, ne delam na tak način. Ker nisem Šrila Prabhupada. Zato delujem drugače. Ampak na nek način lahko dvigujem zavest in tako kot lahko, tako dvigujem. Ampak sem videl različne primere, recimo imamo čitanje Chandracharan Prabhuja, ki je tudi guru. Ko je bil v Almati, sem imel cirka 200 poslušalcev mojih predavanj, torej takoj za mano je bil on. Takoj za mano je on imel predavanje in sem rekel, prosim, bodite previden, ker niso bakte. Ne jih preveč za zavestjo Krišne pritiskati, ker bodo vsi sam šli stran. In mi je rekel, ker sprosti se je, bo. Razumem.
Через 5 лет Čez он 5 чёткий predavanj, назвал этот čez мантру. 5 let predavanj jim je razdelil rožne vence in so vsi mantrali Hare Krishna. 70 человек из них потом ушли в храм. 70 ljudi so potem začeli hoditi v tempelj. Я так не умею. Jaz tega ne znam. Я медленнее. Jaz delam to bolj počasi. Какие еще вопросы? Imate še kakšno vprašanje mogoče? How to change relationships between devotees? Kako spremeniti odnose med baktami od negativnih odnosov k pozitivnim? Kako prečistiti odnose med nami? Дорогие преданные, Drage bakte, между преданными med не baktami бывает ni негативных отношений. negativnih odnosov. Если вы видите негативные Če vidite отношения, negativne odnose, это ничего общего с преданным to nima служением не nič имеет. skupnega z danim služenjem. Med baktami so lahko samo pozitivni odnosi, Потому что когда начинается ker негатив, это ko se означает začne negativ, осквернение. to pomeni Это значит, umazanijo, что to человек не pomeni, видит Кришну, da človek он ne видит vidi что-то Krišno, vidi другое. nekaj У drugega. него не сознание пчелы, Nima у него več сознание zavesti čebele, temveč zavest muhe. Я не видел негативных Nisem преданных. videl negativnih Когда bakt. я приезжаю на ретрит Ko pridem na retrit Шичнана Šečinadana там Maharaja, всегда только позитив. vedno ima samo pozitivo. И даже когда обсуждают In сложные celo, ko вопросы, se всегда pogovarjajo o радость, nekih позитив. kompliciranih Вид vprašanjih, это vedno означает, je pozitiva, что vedno je стремится. radost. Вот, допустим, Negativ можно pomeni, преданному сказать da о том, что у je него srce есть umazano. какие-то A проблемы. lahko bakti poveš, da ima težave v pozitivnem, Можно na или pozitiven нельзя? način? A je to možno? Можно. Seveda je. Если у тебя основа позитив. Če si sam pozitiven. А если у тебя негатив, это значит, Če ты pa не si квалифицирован negativen, ему pomeni, ничего da сказать. nisi Тогда просто kvalificiran, da молчи. mu karkoli Zачем poveš. тебе Tiho ничего bodi po говорить? tem takem. Zakaj bi njemu Он все равно не razlagal? поймет. Vse ne bo razumel Потому что to, kar boš любое rekel. знание Zato, ker передается только znanje через любовь. lahko Если ты не potuje любишь samo человека, po как reki ты ему ljubezni. поможешь? Če ga nimaš rad, če Сначала ne прежде čutiš чем ljubezni do помочь njega, человеку, tudi надо to полюбить svoje сначала. znanje ne boš mu lahko А чтобы mogel полюбить человека, posredovati. надо помнить о своем Zato, духовном da учителе, človeka когда с ним vzljubiš, moraš govoriti o tem И človeku, тогда svojem duhovnem в твоих učitelju. глазах будет доброта. Oziroma gledati tega človeka preko Это мой опыт oči общения со мной njegovega старших duhovnega преданных. učitelja. Они To so никогда moje не izkušnje, строгие, kako грубо со so, мной не kako so разговаривали. se pogovarjali starejši bakte z mano. Они Nikoli всегда niso мне bili все strogi говорили ali очень grobi. по-доброму. Vedno so bili zelo prijazni, Поэтому у vsem меня so mi нет na zelo опыта prijazen način негативных отношений между povedali. преданными. Zato nimam jaz А osebno если izkušenj есть negativnih такие odnosov отношения, то я med не baktami. считаю их преданным служением. Če pa so take odnose, to ni del Что danega у нас služenja. немножко To je pač с мозгами что-то произошло. neka napaka v naših možganih. Он чекал это. In potem je način večkal pa Дальше obveščal. начать говорить правильно. Torej, in naprej govorimo pravilno, pozitivno. Какие еще вопросы? Še kakšno vprašanje? У вас есть вопрос ко мне? Imate vprašanje? How do we deal with non-devotee parents? They're not Kako se obnašate do staršev, ki niso bakte, favorable. ki niso ravno pozitivno, niso ravno pozitivni do zaveste Krišne? Если вы были на лекции, вы Če ste bili na слышали, predavanju, человек задал мне вопрос. ste že slišali, da je gospod me vprašal, Моя жена не любит слушать moja ваши žena лекции. ne rada posluša vaše predavanje, jaz pa zelo rad. Вы можете ей что-то A jo передать? lahko nekako prepričate, a jo lahko nekaj pač Я ей povem сказал, njej od vas in что sem mu я тоже rekel, не люблю слушать. tudi jaz ne rad poslušam svoje predavanje. И я ее понимаю. Jo kar zastopim. Также я сказал, что In sem tudi rekel, слушать надо там лекции, da кому poslušati je нравится. treba nekoga, ki ti je Поэтому všeč. надо найти себе какие-то лекции, Torej je потому treba что najti если neke ты не predavanja, слушаешь какие-то ker če nič ne разбираешь. poslušaš, se ne boš razvijal kot oseba. Надо понять, каждый Ampak человек moramo личность. razumeti, da vsaka oseba je Все родители oseba, преданные, vsak это človek тоже je люди, oseba. у них есть свое
Starši so ljudje, ki imajo neko mišljenje, neke principe. Če jih razumeš, ti, bo tudi oni razumeli tebe, počasi bodo začeli, če jih ti razumeš. Иногда приходят ко мне люди, Včasih pridejo ljudje k meni которые жалуются на то, что in imajo их neke близкие слушают pritožbe, da, a veste, moji sorodniki poslušajo vaše predavanje. Mož pride pa reče, moja žena skozi vas posluša ta vaša predavanja. Я говорю, In jaz rečem, так не хотите. oprostite, to ni bil moj cilj. No, dajmo pač nekaj pozitivnega iz tega narediti mogoče. Он говорит, да какой из этого On может pravi, pa польза? kaj bi bilo koristnega v tem sploh? Она стала сектанткой. Zdaj je postala sektantka. Я говорю, In jaz rečem, а вы послушайте a обязанности veste kaj, vi женщины. poslušajte, kaj jaz govorim, imam predavanje Говорю, вам очень o понравится. dolžnosti žene, vam bo zelo všeč, garantiram. Потом придете опять поговорим. Potem boste prišli še enkrat, se bo pomenila, Послушала Послуша. обязанности женщины. kakšne so dolžnosti žene. Дал эту лекцию послушать жене. Dal to predavanje še ženi, da še ona posluša. Она начала все это делать. Je začela to delati. Он пришел ко мне. Prišel pride k meni, mi se z roko tako stegne, pa me stisne roko, pa reče, brat, dobro delaš, veš. Нормально. Vse je v redu? Я поэтому после этого случая... Zato potem, ko se je to zgodilo, ko ženske pridejo pa rečejo, moj mož je proti temu, da vas poslušam, kaj naj naredim? In jim rečem, dajte mu, da posluša, kakšne so obveznosti ženske. И он сразу будет все In je to, tako je mož zelo zadovoljen, da vas posluša. у меня будет проблема. Ona pravi, ja, ampak pol sem jaz pečena. Это материальный мир, у кого-то In jaz должен rečem, ja, gledajte, to je pa materialni svet, nekdo bo imel težave. Ali vi, ali on, ker zberite se na meniju, kako bi raje trpeli. Если мы по lичностному, как вы людей понимаем, врагами их не считаем. Torej, če razumemo ljudje, če jih ne smatramo za Нормальные sovražnike, люди всё понимают. a veste, normalni ljudje bodo vse razumeli. В основном Večinoma я имею дело с такими. imamo opravka z normalnimi ljudmi, ki se razumejo. У меня есть христиане, Imam krščane, которые слушают мои ki poslušajo moje predavanje. Один православный En священник, у него pravoslavni свой приход, župnik, он дает эти ki лекции ima, своим. ki ima tudi ljudje, za katere skrbi duhovno, in ta moje predavanje daje svojim Мусульмане, народ, tako 50 ljudem, za мечетей. katere skrbi. Imam enega muslimanina, ki 50 mečeti ima čez. Tudi on moje predavanje daje svojim znancem oziroma ljudem, za katere skrbim. Zato, ker nikoli ne kritiziram nobeno tradicijo, nikoli ne primerjavam. Samo povem, kako mora izgledati duhovna praksa in to je to. У меня нет никаких противоречий. Zato nimam nobenih nasprotovanj ali prepiranj z nobenim. What are the biggest misconceptions about relationships between men and women, especially among devotees? Kakšni morajo biti odnosi med moškim in žensko, še posebej med baktami? Same relationship. What I speak in my lectures among devotees, same for devotees. Vse, kar govorim baktam, vse, kar govorim ne baktam, velja tudi za bakte. Для преданных лучше, потому Ampak что za bakte je to преданные laže, уже поклоняются Господу, ker bakte они že уже obožujejo могут Krišno наполняться счастьем. in lahko že čutijo srečo. Все страдания возникают Vse только от so того, trpljenje что мы pride samo zato, принципы ставим выше любви. ker damo principe nad Если ljubeznijo. ты любишь свою жену, Če imaš rad надо svojo ženo, душить своими принципами. ne rabiš jo dušiti s svojimi principi. Она сама все поймет, Bo sama и vse razumela. по-доброму к ней относиться. In če boš prijazen do nje, bo Но vse это samo касается вообще преданных ugotovila. служения, because это наша Ampak to практика. se ne nanaša, Мы никого не ampak to se душим nanaša принципами. ne samo na družino, to se nanaša na našo prakso, na splošno. Когда Nobenega ne женщина smemo пришла в pritiskati. храм, вайшнавский Ko je ena храм, ženska то prišla баба читала v лекцию, она vajšnavski тут tempelj, зашла и села. je prišla ena gospa in se je usedla kar v čevljih. In en sanjasi je takoj stekel k njej, da bi jo ven vrgel. In Prabhupada je rekel, pusti jo pri miru, naj posluša. In ona je sedela kar v čevljih, celo predavanje Prabhupada. Ljubezen je više kot princip. Najprej
se moramo naučiti imeti rad ljudje in potem, ko jih bomo imeli radi, potem bodo ljudje sami sledili vsega. Ne rabiš ženo mučiti s svojimi pravili. Samo bodi prijazen do nje in bo sama vse sprejela. Ampak če jo mučiš s pravili, pol nisi personalist, si impersonalist. Ne vidiš duše v njej, ne čutiš osebe, samo pritiskaš na njo s svojim znanjem, ki nima nič skupnega z ljubeznijo. Torej, če družine Bhakt razpadajo, to pomeni, da verjetno niso prakticirali zelo globoko. Najverjetneje ne razumejo zelo globoko, kaj pomeni zavest Krišne. Bhakti nikoli ne pritiskajo nobenega. So srečni. In so prijazni do vsakega. Ko si prijazen do nekoga, se srce spremeni. Se srce tega človeka, do katerega si prijazen, spremeni. To so moje izkušnje. Ljudje se spreminjajo počasi, postopoma. Ko sem napisal in predstavljal svojo kandidatsko disertacijo, sem doktorom znanstvenosti sem dokazal, da ljudje samo s poslušanjem predavanj lahko popolnoma nehajo piti in alkohol in so bili te doktori znanosti presenečeni. A res? Kaj, sploh nehajo? In sem rekel, ja, popolnoma. In so me vprašali, a ti pa sam piješ? Sem rekel, ne pijem. Zakaj pa? Sem rekel, zakaj pa bi? In on tako, razumem. Niso imeli prej takih izkušenj. 50% ljudi, ki poslušajo predavanje, čez eno leto nehajo z alkoholom 100%, ostali pa zmanjšajo. Nobena narkološka klinika nima takih dobrih rezultatov. 20-15% imajo, ne 50%. Pa še to 15-20 so ljudje, ki pač vsaj zmanjšajo to količino. Torej, to znanje, ki ga imamo, je zelo, zelo, zelo veličastno. Šrila Prabhupada je nam dal zelo močno metodo. Ampak moramo pravilno slediti. Pravilno slediti. Nikoli se ne kregam svojo ženo. Ji pustim, da je srečna v tem življenju. Se je rodila zato, da bi bila srečna, se je rodila kot žensko telo je namenjeno sreči. Ko sem odhajal od doma, sem šel na predavanje, je bila užaljena in je rekla, danes boš 5-krat prosil, da te odpustim. To je bilo nekaj novega, ker prej je bilo pač 2-krat sem se opravičeval, ampak 5-krat, tokrat sem pa 5-krat se opravičeval. Se nisem počutil krivega dovolj niti zato, da bi enkrat se opravičil. Ampak sem vsem to naredil zato, da bi bila ona srečna. In pol je ona razumela, da ni imela prav, pa mi je to povedala. Najprej ljubezen na to znanje. In če te poti ne razume, se bo družina razpadla. Ljubezen pomeni lile, igre. Lila pomeni igra. Igra pomeni lahek stil. Ni treba s takim obrazom resnim in močnim prihajati v lilo. Lila pomeni lahko, draga moja, vse bo v redu, tralala. Ne pa s takim obrazom, sem ti rekel. Nisi podoben Bhakti, si podoben demonu. Pol moraš biti v lili s Krišno, da ti odseka glavo. Ker se obnašaš kot demon. Ko začneš se pogovarjati z svojo ženo na grd način. Da se razumemo. Kako pa govorimo, če pa govorimo v odnosih v ašramu, recimo nekdo prihaja, nekdo pride živeti v ašram ali prihaja v templje redno in služi in se ne želi in noče slediti
pravil. In se lepo s njimi pogovarjaš, s temi, ki ne želijo slediti pravil. And if you talk to these people nicely, but it takes a long time. Ampak traje in traje in traje, da ugotovijo, kako se morajo obnašati. But they must discover, uncover. So what In potem ne vem, kako naj se obnašam do teh ljudi. Бедный, говорить с любовью не означает не говорить Bhakte, строго. govoriti z ljubeznijo ne pomeni ne govoriti strogo. Tudi strogost živi v ljubezni. Enostavno negative ne moramo počutiti do tega človeka. Lahko poveš zelo striktno, ampak tudi to bo povedano z ljubeznijo. Мой дорогой преданный, Dragi Bhakta, пожалуйста, prosim, мойся перед тем, как идти в алтарь. preden pristopiš v templerum, stuširaj se. Пойми, что от твоего тела пахнет Moraš razumeti, da tvoje telo ne diši ravno dobro. Может быть, мне и нравится запах твоего тела. Mogoče je, Нравится не всем. mogoče je meni vonj, ki prihaja od tvojega telesa, celo všeč, ni pa všeč vsem. To je povedano z ljubeznijo. Se bo smejal in se bo tuširal. А если ты не любишь преданного, Ampak če ga nimaš rad in prideš do njega pa rečeš, ты видишь, как от тебя пахнет. a vidiš, kako smrdiš. Он не поймет ничего. Nič ne bo razumel iz tega. Разум включается Разум. только в спокойной атмосфере. Lahko deluje samo v mirnem vzdušju. Samo preko ljubezni lahko človek nekaj Если razume. человека нажимать, Če pa pritiskamo na разум človeka, включается. se razum Он не izklopi. может понять. Ne mora razumeti Это nič. непрактично говорить ему To ni с praktično, če nekomu nekaj poskušate povedati s pritiskom. To nima smisla. Ne bo nič razumel. Samo preko ljubezni. Можно строго любить, можно нежно. Lahko imamo ljudje radi nežno, lahko jih imamo radi strogo. Поэтому обучение преданных, это кто приходит к тебе, In zato izobraževanje bhakt pomeni ljubezen. In lahko rečemo, ma nimam več ljubezni do teh bhakt, jih imam poln kufer. Ja, če nimaš ljubezni, used se, mantraj, misli na Krišno in bo ljubezen prišla v tvoje srce. Значит, ты не думаешь, ты получишь. Če pa ne misliš na Krišno, če se ne spominjaš na njega, pač nič ne bo. Krišna je narejen, Krišna se stoji iz ljubezni. Krišna je prekrasen in lep. Да, человек о нем помнит, он In ko se сразу človek spominja na Krišno, postane tudi on poln ljubezni. Hare Krishna, ti bhakti, Krishna, Krishna, Hare Hare, te bhakte. Vsaj so v redu. Krishnove bhakte, pa kaj čem? Pač s časom bodo postali boljše. Krishna, Krishna, Hare Hare. Saj so v redu bhakte, Rama, Rama, pa jaz sem bolj demonsko naravnan. Krishna, Krishna, Hare Hare. Bom prijazno povedal. What should devotees do to be healthy, to stay healthy or to be healthy? Kaj morajo bhakte delati za to, da bi bili zdravi? Ne, o tem pa se ne bomo pogovarjali. Одно только я скажу. преданным. Samo eno stvar bom povedal, samo eno. Невежество может Nevednost жить lahko в živi v treh Если opcijah. душа не тянется к Če Кришне, duša, это невежество. če se duša, Если психика če duša ni usmerjena k Krišni, je to nevednost. находится Če в psihika благостном ni v состоянии, vrlini, je это to может быть nevednost. страсть и невежество. Ali je to lahko tudi strast. Также в невежестве может In находиться prav и tako тело. je lahko v nevednosti tudi telo. Если тело в невежестве, Če je telo v nevednosti, то вы не сможете ne воспевать boste святые. mogli mantrati sveto Допустим, ime тело ponavljati. расслаблено, Recimo, če je оно preveč невежество. sproščeno, telo je v nevednosti. Попробуйте качественно повторять Probajte святые. kvalitetno mantrati v takem stanju, na pol koma, tako ležiš koma, živiš sploh. Ne bo šlo. Когда человек не следит за своим телом, Ko človek ne sledi za svojim telesom, postane preplavljeno z bolezni, zelo kar pomeni, da bo zelo težko se osredotočiti na sveto ime. даже если сильно хочешь, Даже tudi če si zelo želiš se osredotočiti, ne bo šlo, ko sem živel v Vrindavanu.
sem delal v hospisu, torej kamor bakte pridejo, da zapustijo telo in sem jim pomagal. In ena matađa je bila zelo iskreno je želela ponavljati Hare Krishna, mantrati Hare Krishna, ampak je imela raka in ni mogla zmantrati. Zato, da bi zmantrala 16 krogov, je rabila cel dan. Cel dan je rabila za 16 krogov. Bakte, če ne sledite za svojim telesom, ne, če ne skrbite za svoje telo, ne boste mogli mantrati. Torej, duhovno življenje je na prvem mestu, ampak zdravje je pa takoj za tem. Celo Šrimad Bhagavatam nam pravi, da moramo si želeti samo zdravega življenja. Torej je v Bhagavatam rečeno, da moramo želeti zdravo živeti, ker drugače ne bomo imeli moči za prakso, za prakticiranje bhakti joge. In če govorimo o zdravem življenju, vam bom povedal, da so 3 principi. Prvi princip je post na vodi, torej da uživamo samo vodo. To podaljša življenje. Drugi princip, da ostane telo nepremično, da se ne premikamo, ko sedimo pri miru, se prečistijo kanale in se znebimo bolezni. In dolgo, neprekinjeno gibanje. Naši učarji so prakticirali vse 3 principe. Rupa Gosvami je hodil vsak dan po 40 kilometrov. Ne rabite 40 hoditi. Sanatana Gosvami, ne Rupa Gosvami. Ne rabimo toliko hoditi, ampak vsaj nekaj je treba hoditi. Prabhupada je zelo hitro je hodil vsako jutro. Pri 80 letih, vsako jutro zelo hitro je hodil. Vsi bakte se postijo, torej samo pijo vodo. In vsi bakte tudi prakticirajo to, da nekaj časa ostanejo nepremični. Torej, ko poskušaš se tako usesti naravnost, ker sedeti pri miru ne pomeni sedeti na kavču, kot da si stopljena sveča. Pomeni lepo v vasani sedeti. Te 3 prakse človeku pomagajo se znebiti vseh bolezni in podaljšati življenje. Ampak to je cela znanost, ki je treba in se je treba naučiti. Tudi jaz to prakticiram. Enkrat na teden tečem 16 kilometrov. Parkrat na teden delam jogo. Na tak način, da v vsakem položaju sem 40 minut. In ko prakticiram jogo, mantram, Hare Krishna, ko tečem 16 km, poslušam predavanje svojega učitelja. Ko kaj takega delaš, je koncentracija lahko zelo močna. Vsak dan postim po 16 ur. In to mi pomaga, da v enem letu naredim 8000 kilometrov. Koliko je 1000 kilometrov? 80 000 kilometrov. To ni tako preprosto pri 55 letih, da 2-krat na leto naredim 100 kilometrov, ker obletim 2-krat celo zemljo. Ampak imam moči za to, da prakticiram, za to, da pomagam, da zdravim ljudje. Skozi sem online, mantram 16 krogov, imam predavanje, pišem knjige in tako naprej. Zato bakte samo prakticirajte pravilno duhovno življenje, ker drugače ne boste imeli moči niti za branje Bhagavatam, niti za džapa. En prijatelj bakta nekaj časa nazaj je zapustil ta svet pri 60 letih. In preden je umrl, je rekel, bakte, skrbite za svoje zdravje, napačno živimo. Še en bakta je zapustil telo pri 60. 60 je zelo zgodaj, Prabhupada je začel pridigati pri 69. Mi pa ne sledimo ga, nažalost. Napačno živimo. Jemo zvečer pozno. Prasadam lahko jemo, kakor čemo, kadar čemo.
неправильно. To ni tako. Чем старше преданный, тем Čim je меньше bhakta должна starejši, быть tem, с возрастом tem зерно bolj уже lahka разница. mora biti Нужно hrana. есть больше овощей, S больше časom зелени. je težko Возраст pribaviti иначе zrno, будешь болеть. torej mora biti več Так делают все zelenjave. учителя. Vse duhovne učitelje živijo Они tako. перестают есть первые Nehajo кавалки, jesti te, a veste, fiste, halave. Za mlade ljudi je to v redu, ampak čim starejši si, tem teže kaj takega pribaviš. Нужно есть на ночь вообще в возрасте или Ko только si очень starejši, легкую пищу. ne smeš jesti Нужно zvečer больше ali двигаться. nekaj zelo Чем lahkega. старше человек, тем больше Čim должен si starejši, двигаться, tem чтобы več избежать moraš gibati, zato da boš болезни. premagal Нужен пост обязательно соблюдать. bolezni. Obvezno se moraš postiti. Заниматься йогой. Z jogo se С ukvarjati. возрастом это важно. S časom, z leti je to zelo Есть pomembno. такая практика. Imam prakso, Если человек če постится človek двое суток se на день posti 2 dni zapored и ходит раз в неделю in 4 enkrat na часа teden, непрерывно, enkrat na, или бежит 2 часа, enkrat na teden teče 2 ure ali hodi 4 ure, nikoli ne bo dobil raka, ker rak гиподинамия, запомните, pomeni это hipodinamija. To, je Даже если to so есть moje какая-то izkušnje. опухоль, Tudi če она je сгорает, tudi это če je точно neka, так же. У меня у жены neko была, vnetje озiroma узел в щитовидной железе. nek rak, ne, И он уже bo почти zgorel. раком был. Ne, jaz sem imel sam na Она vratu, начала ходить по 4 часа, он стал в 2 oziroma, раза меньше, oziroma буквально за eno 3 stranko недели. sem imel, je imela en vozel, ki je bil že Когда skoraj она kritičen. встретила, там даже близко рака In не было. Всё. zelo kmalo, ko je začela Свидание. slediti tej praksi, ki sem jo zdaj opisal, Она zelo раньше kmalo je знала, bil что 2-krat такое manjši боль, vozel, но так как pol je человек čisto очень izginil. ленивый, она Ampak je vedela, da mora tako delati že zelo dolgo, ampak je morala počakati prav do kritične situacije in pol je začela delati to, za kar je že zdavnaj vedela, da je prav. Верно, все в ваших руках. Bhakta, vse je v vaših rokah. Хотите жить счастливо? Če želite živeti srečno, je to v vaših rokah. Надо понять, что тело Morate razumeti, da оно telo все время входит в тамос. je nagnjeno temu, da skozi bo šlo proti tamasu in ga morate vedno zbujati. Telo rabi askezo za to, da bi bilo zdravo. У меня есть один друг, Imam enega prijatelja, он возглавляет общину ki je vodja в skupnosti Непале. v Nepalu. Я ему начал об этом In sem mu говорить. začel Он говорит, razlagati. «Я всё это делаю. In on pravi, vse to počnem, Полтора часа vsak dan uro pa pol танцую. v kirtanu plešem. Полтора часа Probi танцую. plesati uro pa pol, pravim, ja, Я se strinjam. запускаю кадыши, почувствую, Pol на воде. se pustim, ne, za ekadeši, se pustim, ko mantram sedim pri miru in je zdrav, ni boln, je toliko star kot jaz. Nikoli ni boln. Какие основные рекомендации? To so osnovni nasveti, ki jih lahko dam. Зерновую пищу на ночь, не кушайте Preden зерновую greste пищу. spat, ne jesti zrno pa podobno Она hrano. тяжелая. Najtežko hrano jesti zvečer, Фрукты это ker je очень težka. пища. Zjutraj jeste Овощи, sadje, которые растут над землей, zelenjava, пища, и ki- фрукты вечером. zelenjava, ki raste nad zemljo, tudi to lahko zvečer jeste. Lahko sadje, mečken mleka z Днем medom. кушайте сколько Čez dan lahko jeste, kakor čete. Один раз. Enkrat, kakor čete, lahko jeste. Женщина можно чаще. Ženska lahko je bolj pogosto, ker njena prebava deluje drugače. Не надо много есть. никому. Ampak noben ne rabi jesti preveč. Если вы много едите, тогда Če, редко velik, надо есть. Вот če, я če много jeste раз veliko, едите. potem morate jesti poredko. Recimo jaz rad veliko jem, ampak jem enkrat na dan. In potem lahko vse prebavim. Zvečer mečkam sadje in to je to. Ampak če ješ 2-krat na dan, veliko, potem lahko v duhovnem življenju samo adijo rečeš. Ekstaza. Никакого экстаза. Nobene ekstaze. У нас есть такое слово русское. Imamo eno rusko besedo. Покорный. Покорный означает смиренный. Obstaja ena ruska beseda pokorni, Смиренный. kar pomeni ponižen. Лето, Tak. так, преданный оделся покорно. In mi smo rekli, da ko Bhakta poje veliko pokor, postane pokoren, torej ponižen. Часто преданный становится очень смиренным. Zelo postanejo Да, Bhakte это zelo ponižni, ko se prenajejo. Se strinjajo s vsem. опасно очень.
To je zelo nevarno. Переедание развивается злокачественную опухоль. Zaradi odvečne hrane nas dobijo ljudje raka. Я же не ем In мясо, ljudje почему у меня rečejo, рак? ampak zakaj imam raka, če ne jem mesa? Ja, zato ker ješ preveč. Неподвижный образ жизни плюс переедание. Se ne gibaš, plus preveč ješ, pozdravljen rak. Запомните, у рака есть три Zapomnite стадии si, развития. Первая rak ima стадия лишний 3 вес, stopne, kako se razvija. вторая Prva stopnja, доброкачественная опухоль, третья злокачественная. prva stopnja Если у вас odvečna лишний težja, вес, уже как druga встречайте stopnja. гостя. Скоро появится доброкачественная опухоль. Dobro, prednji rak, prednji je slabo. Доброкачественно означает опухоль, которая растет. ugotoviti, a je rak, a ni rak, ko imaš to vnetje. Не агрессивная. Не агрессивная. Torej, obstajajo Киста бывает. obstajajo tri nivoje raka. Prvi nivo je vedno odvečna teža, drugi nivo je, da imate neko kisto, za katero se ne ve, a je rak, a ni rak. In pol tretji nivo je že rak. Tumor, ne kista, tumor. Vse trije lahko zdravimo na isti način. Post na vodi in veliko gibanja. In vse bo zgorelo. Odvečna teža bo zgorela in tudi rak bo zgorel. In to je to. Простите, у меня есть вопрос. Человек на последней стадии рака. Понятно, спасибо. Потому что это может длиться месяц. Окей, я переведу. Он истощен уже, он не сможет длительно двигаться. Да, он вообще не двигается, но и не ест, и не пьет. Последняя стадия рака лечится только оперативно. Если невозможно все вырезать, значит человека спасти невозможно. Sem vprašala, da na zadnji stopni raka človek po naravni poti neha jesti, sploh neha jesti in to lahko traja mesec ali več. In je Avdaret Ham odgovoril, da na zadnji stopni raka človeku ne moreš pomagati na noben način, razen kirurškega posega. Če ne moreš zrezati ven, pol ga ne moreš rešiti. Pa tudi na tej stopni je že tako šibek, da se ne more gibati. In to, da samo ne je, ni dovolj. Če imaš raka, ampak imaš še moči, 2 dni zapored, samo voda, enkrat na 2 tedne in enkrat na teden vsaj 4 ure hodiš, non-stop. In se boš začel zdraviti. Tako je treba živeti cirka 6 mesecev, zato da bi ta tumor izginil. Pravijo, da moramo dobiti znanje za to, da razvijemo ljubezen. Ampak sred predavanja ste rekli, da najprej rabimo ljubezen za to, da razvijemo znanje. Torej, kje se začne? Ljubezen je osnova našega življenja. Ko pridemo v tempelj, pojemo, plešemo, to je ljubezen. To ni znanje. Če bi bilo to znanje, bi gledali v knjigo s takim obrazom, nobenega nasmeha. Ampak mi plešemo in pojemo, smo nasmejani, jemo prasada. Smo veseli, srečni. Plešemo, pojemo. In šele potem pride predavanje. Najprej kirtan, potem predavanje. Če je najprej predavanje, bodo vsi spali. Najprej ljubezen, se ljudje ne polnijo z ljubeznijo. Ampak če je najprej predavanje, vsi sam spijo. Zakaj? Ker ni zanimivo, rabijo ljubezen. Ko ljudem predavam, ne tukaj, nekje v Rusiji, pojem, se hecam z njimi in se smejijo in na tak način dobijo znanje. Brez ljubezni to ne gre. Ne moreš dati znanje brez ljubezni. To, kar vi rečete, tudi to ima smisel, ko se okoreni ljubezen v srcu. Potem dobi znanje in ko dobi znanje, začne ljubiti še bolj.
Katero znanje? O katerem znanju govorimo? O znanju o bhakti jogi. To je drug tip ljubezni. Есть любовь, которая передается от других людей. Obstaja ljubezen, ki jo dobimo od drugih ljudi. Это называется отраженная любовь или отраженная To je любовь. odsev ljubezni. А есть любовь, которая живет Je в pa сердце, ljubezen, ki je v našem которая srcu. яркой любви. O Это tej уже ljubezni govorimo. право. Ну, то есть право это высокий уровень преданности. Bhava je ta višji nivo. Ampak najprej mora pri bhakta dobiti ljubezen iz okolja in potem lahko dobi to znanje o naslednjem nivoju ljubezni. Enkrat je Prabhupada rekel svojim učencem, kdo od vas je prišel k meni preko prasadama in vsak je rekel, jaz sem probal prasadam in potem mi je bilo všeč, potem so mi bhakti bili všeč. Se je izkazalo se, da vsi bhakti so najprej jedli prasadam, potem pa so začeli poslušati znanje. Prasadam je ljubezen. Сначала все как поели просада, потом знали. Najprej so У меня vsi точно так же было. pojedli prasadam, potem so dobili znanje. Кришна это всевидящий Господь. Krišna je Gospod, ki ima vse rad. Krišna Bhavanamrita. Zavest Krišne pomeni zavest ljubezni, amrita, bhava, vzdušje ljubezni, bhava amrita, vzdušje ljubezni. Če prideš do bhakta brez ljubezni, če mu hočeš nekaj povedati, pomeni, da nimaš Krišna Bhavanamrite, nimaš zavesti Krišne. Si v drugem stanju, v drugi zavesti. So različne duhovne tradicije, ki imajo različno vzdušje. Ampak mi imamo tako zavest, tako vzdušje. Gopije so vedno s Krišno, se vedno hecajo z njim, z ljubeznijo govorijo en z drugim. Tudi oni vzgajajo en drugega, ampak z ljubeznijo. Tam ni vse tako strogo, čeprav oziroma tudi tam lahko Madhu Mangala obešajo za šiko na drevo. Tudi to se zgodi. Ampak vse to z ljubeznijo. Наверное, уже пора закрыть. Verjetno je čas, da končamo. Никто ничего не задает. Noben nič ne vpraša. Ste rekli, da jeste enkrat na dan. A je to lahko za vse ta pravilo? Ne rabijo vsi jesti enkrat na dan. A čim imate slabši ogenj, prebavni ogenj, tem bolj pogosto morate jesti. Jaz recimo lahko žeblje pribavljam, zato jem tako. Če dobro dela prebava, lahko jeste enkrat na dan, veliko, zjutraj čist mečken. Torej enkrat pojeste zelo mečken, enkrat pa zares. Ampak to, če imate res močno prebavo. To v primeru, če je močna pita, potem imaš dobro prebavo. Ja, različno. Lahko je pita tudi šibka. To so že detalje. Bhakta, jaz ponovadi začnem predavanje o Krišni. O Krišni nima nobenih vprašanj. Vsi potem začnejo me vleči. Hrana, odnosi. In pol mi rečejo, zakaj pa si imel Šrimad Bhagavatam, ne o Krišni? To je Šrimad Bhagavatam, moraš o Krišni govoriti. Ja, glejte, kakšno vprašanje, takšne odgovore. Pardon. Če me o Krišni vprašate, vam bom o Krišni odgovoril. Ok, Hare Krišna, hvala lepa vsem. Jai, evo, vračam. Sem собравшись. Very much happy to be in this temple with nice devotees. Thank you very much for your nice help, very much help for this preaching. I see very nice arrangement. Devotees so much happy to
preach and help for preaching. So much prasadam distribution and books distribution, everything very nice. I am very much happy for this arrangement. And also please you take our calendar in this temple. This you will see our deities also.